Merhaba godarên podcasta Azadiya Welat em vê heftiyê jî bi mijar û navarokeke cudal pêş berîwene. Wek tê zanîn ku em ber bi heftiya pazdê gulanê cejna zimanê Kurdî ve diçin. Em ê jî di vê podcasta xwe de îro hewl bidin ku balê bikişînin ser rewşa rojnamegeriya Kurdî ya li Bakur. Mêvanê min ê vê heftiyê jî yekî ji hevalê me yê rojnameger Bazît Evren e. Ez dibêjim tu bi xêr hatî ser sera ser çavan hatî. Savînam xêran dawî. Eval Bazît niha mewsa destpêkê de me got me berê xwe bidin rojnamegeriya Kurdî ya li Bakur. Bi rastî jî em dixwazin belkî wekî destpêkê li ser ya çapemeniya azad. Li Bakur te di gelek aliyan de jî çapemeniya ku ajansın, rojnamene û malperê bi Kurdî yê ku bi Kurdî weşana xwe dike, navarokê xwe hazir dike hene. Wekî destpêkê ez dixwazim minekî til ser ewkî jî here yani destpêka dema ku em îro berê xwe didin rojnamegeriya li Bakur rengekî çaw derkevê horê tenê ji bo malper, ajans, rojname û her wekî din yê ku îro Kurdî weşana xwe dikin di rewşeke çaw de ye. Belê em jî bi münasebeta vê rojê Celadet Alî Bedirxan bibîstînin û 94 sal berî niha kovara hawar derxist bi tîpên datînî û ev kovar heta niha jî em bêjin wek çirayekê di pêşiya Kurdî de zimanê Kurdî ronî dike. Yani ez dikarim yekî bînim ziman ku rojnamegeriya Kurdî di qada cîhanê de cihê xwe girtiye. Yani çima ez vê yekê dibêjim ji ber ku em wek Kurd miletekê bindestin zimanê me jî mixabin bindeste û ev bindestbûn jî çawa bêjim nahêle ku tu zimanê xwe pêş ve bibî an jî çalakiyan derbarê wê de bikî em bibêjin tu nikir sazîbûnek tune yani tu nikir saziyekê ava bikî ji li ser vê sedemê jî Kurdî lawaz dimîne yani ziman lawaz dimîne zimanên bindest lê Kurdî bi têkoşînekê gelek mezin û bi taybetî bi pêşengiya Celadet Alî Bedirxan di sala 1932 de bi pêşengiya Celadet Alî Bedirxan 1932 de bi tîpên latînî kovar hawar derxist û ev kovar yani ji ber ku zimanên serde jî bi tîpên latînî bûn ji bo pêşveçûna Kurdî jî em bêjin gavekî gelekî girîng bû. Ev gav niha vê gavê jî em bêjin yani hêj vê gavê jî gavekî wekî wê gavê girîng nehatiye avêtin. Mixabin 94 sal ser derbas bûn. Lê hêj de jî vê astê de pirsgirêk heye. Tenê ji bo aliyê wekî wê gaveke weke büyî rengî nehatiye avêtin tu dibêjin wisa di aliyê em bêjin tîpa de di aliyê tîpek ku hatiye latînê zekirin de tu di wê çerçoveyê de dibêjin wisa? Helbet yani ziman yani gelek can zimanzan dibêjin ziman tiştekî zindî ye. û dem reform dixwaze yani divê tu serbixebitî evên nû peyvên nû biafirînî xebatan ser bikî mesela wekî mînak Fransızan 34 sal beriyan ha reformek li ser zimanê xwe kir. Gelek evên din jî wesa welatên an jî netewên din jî wisa lê 94 sal berî niha Celadet Alî Bedirxan weke reformekê bi tîpên latînî Kurdî nivîsandiye rêzmana wî nivîsandiye hêj em li ver di vê serdemê de li ser vê yekê diaxivin ku beriya yeyî bi kumel bê kuma filan bêvan yani tişî erê tişî nûsa piçûk hêj em bêjin wisa reformekê mezin natiye kirin yani ev kêmasiyê gelek mezin e helbet ev yek ser rojnamegerî jî gelek bandor dike ji ber ku ji bo nivîsandina nûçeyekî qaliban bikartînî divê te rêziman hakim bî baş bizanî tu bizanî li kî derê kîjan daçek li kî derê tê bikaranîn filan û bêvan ev yek hinekê pirsgirêk derdixîne ji bo rojnamegeriyê lê yani wekî misalî de jî gotin tevî vê yekê jî rojnamegeriya Kurdî bi ewa xwe çawa bêjim bi xebata xwe bi têkoşîna xwe ji ber ku pir bedel jî da heta îro hatiye û di qada cîhanê de cihê xwe girtiye. Niha hava Bazît te wisa balkişan de birastî te balkişan de ser hin qalî girîng ez dixwazim em hinekî binê wê derê xêz bikin binê bi taybetî em bêjin 94 sal berê ku rastî dikin di qada ziman de reformek pêk hat û em bêjin bi berxwedaneke çil pêncî sala ya ku di gelek qadan de îro li Bakur li Başûr Çaralî pênc alî Kurdistanê
لأن بيجن دياسبورا وهر وكي دني كو في برخدانا تلقر آزادي كو باندورة كمازن جي الجهان جي إيرو دكي ام دبینن کو دقاتا ویجی دجی و دقاتا زمان دجی و دقاتا روزنامه‌گری دجی حول دایه به وی فراسته هی هن تشت ورن کرد میناک چیه وکی سال نوتی ده روزنامه آزادی ولات آجم بیجم روزنامه کردی کو تلویزیون کردی مدیا کردی و دوان دمی داوی ده گل قاد بر فرح ترویه دما کمرو نکی بری خود دی وی عالی گلو جبوی روزنامه‌گری به کردی یا کو مروف وان نوروکه هی آجی او کدا هی هاتی دایم مروف کاری ایرو پنجره که چاوشی رو بکی یا هلبت خبات این هات نکردن تایبت 45 سالین داویده به تفگر آزادی را پر بقیمت گرینگن لیویدری برسکریک دویه که ده هشمندیه که خودی درکتنا کردیت نه یعنی مخابن نوا گل داجی که او یک آوانه بویه هش یعنی ام چه بیشتر وقت گویی سالی نوتی دا گلک روزنامه کردی درکتن کوار درکتن پر نه استا نویسان نه پرتوگین کردی گلک جوره یعنی پر باشه لی مخابن او هشمندی تنه اری تا عالی رزمانی و خواب پیش بی عالی تکنیکی و پیش بی چی لی عالی بالاف کردن کردی نه واجبا کرده ضعیفه زارو که نه پرهنی بی کردی نزانن یعنی اف خطری مازن جهنه لیبلی یعنی اف خبات این حتی نکردن حتی نه به تفگر آزادی را ام بیجن او تعلقه جهولی رابونی جهولی را کریه یعنی تفگر آزادی خبات این کری زمان کردی که جبر قدغه آن جبر خزختان هیدی وون داده بو هشت اونها دخوازه حول داده پیش ببه او ویکیش به بدن براستی پرگران دیگه و یا نهاپی جنها پیوه دوی کو اف خباتن به خیر تفگر آزادی حاضر دست بکرن به پیشنگیا ام بیجن روشنمگران ام بیجن نویسکاران ام بیجن روشنبیران یعنی مرد کاره گلک سیاست مدار همچنین مرد کاره بکنه نودا به پیشنگیاوان دوی مروف خباتن پیشوا ببا جبو زمان کردی برنامه که تایبت درخینه برنامه تایبت ناوروک تایبت نها دعالیو که دجاز خوازم امنه که سر مثلا tamam راست نهم روزنامه گری که آژانسا روزنامه یا یعنی تایبتی جو قدر روزنامه گری بجم ج قنجک نویسان ج ام بجن روزنامه به جمال پره چانده حتی بجن یه روپلا یه چیزی بجن روپلین جواکی دگلک مسئله دیرو تبخوجی تبصالات القاضي توكي نوچگاهانه کی کو ناوره کی خو بکردی حاضر دکر تبخوجی بصالات بقاده دهی و هیچ تبر دوام دکی از خازم نکی تسر و نیتلیک و قوی بونا ناوره کی ما یکو وکی آچاپمنی آزاد جدی آنجی چاپمنی علی باپور تجدی وکی کو تشوبینه ناوره کی که چاوه هیا قلیته که چاوه هیا مروج بویی که اف باندورا خود چقاسی ده زمان چقاسی ده خواندنا روزنامه بکردی کوواری بکردی و تماشا کردن برنامه بکردی بله یعنی هنک خواندن و تماشا کردن یعنی دیتباری و نویسکی هنک جهب جلونه لبر دا یعنی عالی نویسکی و هلبت کدا تدایم کچوک نابینن و هلبت جلد گوری خواه قیمت اکیوی هیا لیبله ترینا که اوه که نمچه بیشتر به نیتلیکه که مازن و بر برچاف تنه مخابن اوه که جبو کردی تایبتی هنه که جافگانی وگری دایه یعنی هنه که چه بیشتر ما بحث هشمندی خودی دای کتنا کردی کرد جبر کو دولت جد ناو ده جواج کسی که کردی دنویسنه کردی داخله و که روزنامه‌گر نه حسابینه یعنی بسا اوه که قدر قیمته که مازن نادنی تنه کاری نوارو کن خوشو بالکیجی که در بخینه هولی یعنی هلبت اف گوتن وک هنجر جیک مرد دکاره پین حساب که مرد دکاره جبو زمان خوش بی جافکانیان جی گلک تشتان بکه لیبالی مخابر نه پرسکری که لقادی تیجین یا هری مازن جافکانی نه جافکانی تو چی کی داری یا کردی نزانم یا دراستی جافکانیه که به کردی نه
Evi ki ma mecbur tumi da yan tu vargerdi ki yani işte bu zamana kedindi ki evcik ve kalite ve niteliki buxaran aynı. O ve kedircik aliye re zamanı ve jibe ku zaman kurdi ji aliye evi ben ne runişte re zamana ve hiç zaman zanı me hiç nahatın bahev ji bu ambejin standart gerine ki ne runişte ne o gelay cihanda tevlihevi heye. Rojname cuda bıkartine peyveki. Önceki hevokeki cuda dönüvisine. Ajans cuda dönüvisine. Kova cuda dönüvisine. Pişra nafkodan ikaşe kitene. Yani aynen olursa. Tevliheviye kitene. Pişra eviyek tevliheviye ki bıkaratine. Eviyek jik yani hamme behre geri dayı necibek. Beku tiştek bir nitelik be. Devi zaman evi baş be. Devi naverukoy behez be baş be. Devi mecmubeyin evi, dimen evi. جو عالی روزنامه گری و بشم اب همه نیتلیکی بخاطرین نوارو که داد چافکانی کردی پیدا نکی رزمان جو خواهد پسکری که دمینا عالی تکنیکی وینه و دیمان اویج هکی ام حاول بدن تشتکی باجی داخل دبکو تشتکی باجی داخل نباجی نباید da aliye ki de ji ez merak dikim yani bixoji bi sala em yani mirov dama rojname gerî mirov qadê bû jî dina siyasetmedaran de ji bo nûçeyê çandê ji bo navorokê din mesela mirov di çû gundekî mirov çû ciyekî din mirov dikar got wurde kurmanciyeke safî medidî Anji dama ku mesele de bu siyaset de bu qada anji bêjin bajarkî anji qada kedin tiştek edin ew zaman ji nişkava diguherê de bu tiştek edin vêce ji bo rojname gere ji bo dama em bêjin beşên Tirkiye anji aliyê dinyê heye ew Kurdiya heye jî wergerî Tirkî dikirin anji ji Tirkî carekerî wergerî Kurdî dikirin meseleyê wisa pir tevlîhev jî hene di nav qada çapemeniyê de em nekî dama ku mirov behsa vanekî bike ev xetereyeke çawa bixwara anî me di vê çapemenê de nifşekî çaw melpey xwe anî nifşekî çawa niha pêş dikeve dixwazim nekî ser vê jî biaxe yani Birşat axaç bu tekûte çingundekî zamanekî pir resen heye em ez bixwe dibêjim ez diçim gundekî nûçekî gel dayîkekî gel bavekî ez nûçekî röportajekî digirim ez têm ev Kurdiya û ya resen ez standardîze dikim di gorî xwe li dilê gorî xwe ev yek jî wê reseniya ziman ji bo lê radike heke ew dîmen yani ew röportaj bi dîmen be شو تفهم وی تی بیفهم که لی هکنه او با من لور ایدی دمینه هنر که سر او آموزش یعنی زانبون آمن جیراتی آمن حکم خلط او پناسه کرده با گوته با من خلط نویسنده با و حیا یوسایش بردوام میکنه مخابن اپرس کردی که دهنه یعنی نهاد چاپمنی دا تایبتی چاپمنی دا بکاران نظما و اویجی یعنی جواکی جا آراسته که تو کی جان پیوی بکردنی تو هوا که خواهد چهار ساز دیگه جواب جی کو سهینده به گلای جران از راست هاتی ما کسی که کو تمنی مازن دبینم کو کردی دنویسن هجی دپرسم تو چه هینی کردی بو دبیجن بسایا آزادی ولات سال نوتی دا سال 2000 فلان گوا درد کرد بشتی وشان هفتانه دز و وشان روزانه کرد دگو دهات هر روز دهات ما دو خواند ما bu savsa ma Kurdiya xwe pêş ver. Alî nivîskî de. Alî nivîskî de. Ev yekî banturekî ya baş e yani rojnameyên Kurdî muzikaya wisa bêje. Lê mesela alî rêzma ve gava dinivîsînin pirsgirîkê wan pirin. Wê li savek qalib rûdine nava milletê de gelda. Ev jî helbet. Mirov nikare bibêje tam xeterekî mezin e. Lê kîmasîne heke standart bûyîn nekî. Standart bûyîn de bir şey pirsgirîke. Yani heke çapemeniya Kurd tev ne tenê aliyek hemû alî rûnin ji bo hemû saziyên hemû çapemeniyê ragihandinên Kurdî zimanekî standart bipejirînin û bixemeriyetê wê bandora wê li ser civakê jî li ser milletê Kurd jî helbet gelekî erînî be. Mixabin ji bo vê nakê çend cara bi salaya xebatê wisa têne kirin nêvcî dimênin cuda aliyê din devfikirê cuda derkevin ev mesele jî wekî meseleya me ya parçebûna me ya netewî de an jî parçebûna me ya heyî de bi vîya wayî di ziman de jî xwe nîşan dide
بلکه هنه که ورن سر او که سر گلو گرینگیا کو قیمتا کو ام ددن آجی قیمتا کو دوان آورو که ام چه دکن ده قیمتا جبوی بشین کردی جبوی روزنامه کردی جبوی ادیتوریا کردی جبوی هما قادر روزنامه گری ده همون کاری بکردی کو تکرن دما دوسا بری خود دی قیمتا که چاوه ام بخور ده چاپمنی آزاد شید ناو ده آنجی بگشتی جی الیش خبی گمانه چه 5 ساله قیمت یعنی جبر کو ناورو کو بر خدا نکم مزن ده قدر روزنامه گری ده به دهان به صدان حوالی مکت نه حفظانده جانی خدا نه دما روزنامه بلاف کرنه جانی خدا نه اف بلگه که بوی آوایه که که بوی آوایه لیدوی شرط مرجع ایرو ام هاتی ده ام وی روشا روزنامه گریه چاپمنیا کردی چاود بینن جوی چاپمنیا آزاد طیبتی پرسم قیمته که چاوه ام قیمته ددن وی برشی آنجام قیمته ددن هر دو نظام یعنی از دکارم ببینم کسی که کردی دنویسینن قیمت هر پردازان بله جبر که یعنی اوان یکه لیبلی وقت مسئله در بود یا وقت هر کسی مخابن حواله ته که ترکی دنویسینه تو به همه سازی داری تو کردی دنویسیده او ترکی دنویسه آنجا زمانی سردستان کی جانبه تا وقت روزنامه‌گر نحسبینه او پرسکریک مخابن هیا و گلا جانن مینا که توجی درکت نهوری لیبلی چاپمنی آزاد به هلی را از باور قیمتی داده جبر کو آژانس سوالات و جنوی و حت آوا کردن تایبت خارو کردی و یکیمین آژانس خارو کردی حت آوا کردن و هر وها آژانس مزوپوتامی بشوی کردی هیا جنیسی بشوی کردی هیا روزنامه هیچ هفتانه بکردی درد که یعنی اف یک قیمتا کو چاپمنی آزاد داده کردی خشخار رادخه برچاوان لیبلی هل بد مرد کاره به یکی وصا زیده تجربه که خبرت یعنی سر کردی زیده تجربه ماشینه افجی که ایدی چه بجم لگوری درفتان هنه جان تشده گیره قیمت داین آنجی خبات لگوری درفتان یعنی درفت این تا چه خواست من؟ تا خواست دکاری خباتان به ماشینه جبو زمانی کردی لی هل بد دوی مروف هنه جان جبو خواه درفتان با آفرینه وک ام بجن ها روزنامه گرین کو کردی دنویسینن قاده کول هنانده او چواد دچن جبو دیتنا جافگانیه که نوچه که هول دادن کد دادن نوچه که کردی تینن او پیشکشی ملت دکن دوی ین کو ریوبری دانجی و یکی بکن او هول بدن در فتان با آفرین اف مثلا که جدی مرو دشی نه صدما مرو لکردستان مرو تناف کردان مرو بیجی روزنامه گریه کردی ام هم پیوچه که ام هم پیوچه که به کردی بکردن یاش خود دوی وصابی یعنی مثلا شخص بسری خود جو از کار چیکار بیجی می‌داره یعنی ما هر بحثا او خاکر نافخایی کرد لی باندورا مثلا سردست تنجیه الویده یعنی دستلات و شکل سا چکیده نوا کردن دا تو بچی تو کی جان پیشه به فرق نکرد با ماموستا با با پاریزر با روزنامه گر با تو بچی ترکیب آخوی وی پر قیمت بدن تا دبین اف خاندای وی خاندای لی تو کردی دیشی یعنی واک دبیجه اولش فضا ترجمه یعنی وی اوی صمیمیت هست لی همو پروفسیونلی کار تنهیدی دا ایلا ما نوچه جیجو بومه هم تایبتی دبیجم نوچه جیجو در نکرد مخاف ولی بازی چما نوچه کردی نای نخواندن مثلا بساله تجی تا گلک جارا بهیستیه گلک حوالی کود ناف چاپمنیه ده روزنامه گریه آنجی نوچگانیه به کرمانجی دکن بعد گلک جارا برای خود دادن ترکی مویا گلک جارا وکا چیروکا گلک جیا بهیستیه چما دبیجن دبی کردی چه دکن نای نخواندن جبر سازی ترکی چه کم چما تشتی وسا yani چما نای نخواندن آنگلو نای نخواندن تب خود بسالات بی قاده دیر والله راستی جی نای نخواندن نه که من راستی نزدیک ببه هنه که چه بجم به پولیتیکاته وگیری داره یا راستی جی تو چاوا نزدیک کردی ببین ملاجه سا نزدیکی تدوه بریا نها کو وک ام بینم برهف نوچه که ترکی تو پاروید کی تو نوچه که هم ترکی هم کردی پاروید کی یا ترکی 1000 کس بخونه یا کردی 100 کس جی نخونه هر کس بری خود داره ترکی دبی جوخه
او هەیە ترکیاوی هەیە ئەز باشتر پێم بکەم هەوجبی یا خواندنە کوردی نینە نهاوی گاوی ji ber ku beşên me din zamanê din tin ajansa welata Kurdî heye xwandina rêjeya Kurdî hinekî bilind bûye lê ev ji dîsa li gorî zimanê serdest pir kêm û ev yek ne tenê ji ajansa welata deh saziyên din da yên Kurdî da jî wisa dîtbarî ve pir tê temaşekirin lê nivîskî be nivîskî zêde nayxwanin ev hinekî ji serdemê vege de pêşketina teknolojiyê êdî tu kes nixwaze nivîs bixwîne hinekî bi vê jî girê daye lê belê em ê dîsa werin ser hişmendiya ziman hişmendî ji ber ku tune ye û berê xwe zêde nadin naberokên Kurdî وەکی پرسە داویە ez dixwazim nekî em li ser meseleya ku îro di rojava hemû cîhanê de heye jî bikin niha meseleyeke aqlê çêker heye û rastiyeke ku êdî di jiyana rojane de her kêvî her saet em ji bo gelek meseleyan ji bo gelek tiştan em diçin serî li aqlê çêker didin ev gelek navê wan hene ji cemîniyê bigire çepîtiye û gelek cîwan heye ji wergerê bigire heya gelek mesele heta belkî êdî gelo gihaşte ku em gihaşte vê rastî ku em êdî nûçeya jî bi li ser aqlê çêker çê dikin niha dema mirov berê xwe di vê çerçoveyê de didîye de ev teknolojiya heyê bandoreke çawa li ser di îro rojê de bandoreke çawa li ser nûçe gihana li ser rojnamegeriye li ser çapemeniyê dike Ya helbet hêşî çêkirî em bêjin niha gihiştê astekî wisa ku metirsîdar e lê ez bawer nakim ku rastarast pîşeya rojnamegerî ji holêreke ji ber ku hinek karekî fîzîkî jî hinekî divê tu bişî qadê bûyerek jî dibe tu bişopînî bê alî nivîskî de jî ji bo em bêjin hemû zimana pêşketinên pir mezin çêbûn tê de tu dikarî bi zimanê Tirkî bi zimanê Fransî İngilîzî Almanî rehet nûçeyekî tê de daneyan bidî wê nûçeyekî sera binivîsînin lê belê Kurdî hêj negeştê wê astê hinek alî gotinê de seslendirme dibêjin li wê derê de jî pirsgirêk heye ji bo hêşî çêkirî helbet ev werin barkirin alî ji bo Kurdî wê pir baş be ji ber ku di ewa Kurdî de Sovyek tipên Kurdî hene nêzîkî 44-45 dengên Kurdî hene ev deng heke yapay zeka van dengan nas neke hemiyan bi heman tîpan dinivîsîne yani tîpeke ama bi dengekî cuda nabêje û çaxê jî Kurdiya ew ê hinekî ne baş ne xweş dibe yani wisa mirov guhdarî dike ew wekî hunermendekî hêşî çêkirî hebû sozan ew mesela mirov baş baldarî guhdar bike mirov dibîne ku bilêvkirinê de hinek tîpan da pirsgirêkê dikişîne ev jî ji ber wê mesela ew ê ya zêdebûna dengan ji tîpan heke ev ji bên çareserkirin helbetê hêşî çêkirî ji bo me yani ji bo zimanê Kurdî jî ji bo çapemeniyê aliyê erênî jî wê helbet wê aliyê erênî hene hatta mirov dikare ser yani rûne û bifikire ku mirov çawa Sûdê jê bigire ji bo zimanê xwe ji bo civaka xwe ji bo pîşeya xwe hevalî bazî em bêjin gelek spas malê ava ber bi dawiyê ve hatin wekî tişteke dawî gotinê tey dawî hebin dilê zêde bike kerem ke gelek spas dikim em jî serkeftinê ji bo azadiya welat dixwazim em ji bo carek din dest bi weşana xwe kir hat din her li ser masên me ne destê me de em dîsa dixwînin em pir kelecan û kêfxweşin malwa gelek spas malê berê guhdarên podcasta Azadiya Welat me vê heftiyê jî hewil da di çerçoveya cejna zimanê Kurdî de bi hevalê xwe bazît evren re li ser rojnamegeriya Kurdî em bisekinin heta podcasteke din em dibêjin bimênin xweşiyê de dem baş